Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kefâ. Vessalatu vesselamu ala nebiyyil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men iktefâ. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmim bil hayr. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefqahu qavli. Amma ba'du. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Hurmatly cemaat, barыңыздарды жаңырған жаңы мұсылман жаңы жылы менен құттықтаймын. Жаңырған жаңы Muharram айы менен Hicri жылдың 1444 жылы, бұл дегені Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламдың Маккадан Мадинаға хижрат қылғанына бүгін 1444 жыл болды. Бүгін біз жаңырған жаңы айда отырабыз. Мұсылмандардың жаңырған жаңы жылы 1444 хижри жыл, айы Muharram'dың 7-сі. Бүгін 5 август болса, демек ал Muharram'dың 7-сі. Бұйырса біз ушул Muharram айында 2 күн ораза тұтабыз. Есіңіздерде болсын. 2 күн ораза тұтабыз, иншалла. Барыз ниет қылып қояйлы. Ол мечіттің ішіндегілер, деген сабақты түз эфирден оқып жатқандар, барыңыздар ниет қылыңыздар. Бұл Muharram айындағы тұтылып жатқан оразаның шарапатын азыр сабақтың жүрішінен біліп аласыз. Емнеге тұтабыз? Емнеге зарылшылығы бар? Рамазанға, ұйық Рамазан айда 30 күн ораза тұтат делек. Бұл оразаның башқа айлардағы оразадан айырмасы емне? Фазилеті емнеде? Анын тасiri мен үшін соғып қазынама ал қандай керегі бар? Ушул жөнінде кичине сөз кылып өтөбүз. Allah öz ayetinde estağfurullah billah. Tevbe suresinin 36. ayeti. Uyga baranganda Kur'an'ın kırgızca kotormasından bir okup koyun. Estağfurullah billah. İnne iddete şuhur indallahi 12 şehra fi kitabillah yevme halaqas semavati vel ard minha arba'atun hurum zâlike dinul qayyim fela tazlimu fihinne enfusakum sadakallahul azim. Allah asman menen жерді жаратқандан берелі Kur'an'da жылдар, bir жылда 12 ay бар деп жазылған. Allah asman menen жерді, бұл дегені аламды жаратқанда ле өз китебіне bir жылда 12 ay бар деп айтқан Kur'an'da. Açık айқын. Minha arba'atun hurum. Oşol 12'nin içinen, tağırağı 12 aydın içinen 4'ü öte sый hurmatqa bölüngen aylar. Sый hurmatqa bölüngen degeni, mında ança-mınça başka aylarda jasala turgan işlerdi dağı toxtatış kerek. Zalika dinul qayyim. İslam din uşunday tüz, dana, tuğra nuqura din. Barın açık ayqın aytad. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ. Akırqa ayatqa koyun buram. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ. Andaqtan uşul 4 ayda biri-biriңерге zulum qılıp albağıla. Allahqa ibadat qılıu menen alek bolğula. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu ayette özünün hadisinden mıntip bize düşündürüyordu. Es-sene 12 şehra. Bir yılda 12 ay var. Minha arba'atun hurum. 12 aydın 4'üsü haram, tıyı salıngan aylar. Seles mutevaliyet, 3'e uda gelgen aylar. Birinin ardından ikincisi uda gelgen aylar. Al aylarda biz yaşap ötüp koyduk. Zülqa'da hac ayına çeyinki. Zulhicce hac ayı. Andan keyin Muharram azırıq biz yaşap жатқан ay. Uşul 3 ay uda gelip atat.
Zulqa'da, Zulhijja, anan Muharram. Birösü gana başka aylar arılaşıp anan Rajab degen ay geledi. Rajab ayı geledi. Biz Rajab ayını orada tutup atmayız mı? Uşul 4 ay var. Öte abaylagıla deydi. Mına hazır biz haram aylarının tıyı salıngan, sıyırmatqa bölüngen aylardan en algaçısı жаңырған жаңы жылдың başında turgan 1-ci ayda yaşap atağız. Oşal жаңырған жаңы ayдın 7-ci gününde yaşap atağız bugün biz. Yaşalab oğum. İnna Allah iftataha as-sene bi şehrin haram. Allah her bir momun musulmanga жаңы жылды sıyga bölüngen ayı menen başlap berdi. Mına Muharram ayı menen başlap berdi. Muharram ayı Allah'tan aldına sıyga bölüngen, urmatga bölüngen, urmatga arzıgan Muharram ayı menen başladı. Ve khatamaha bi şehrin haram, жылдың аяғындағы сыйға бөлінген айменен бүтірді. Қандай бақтылы инсанбыз. فليس شهر في السنة بعد شهر رمضان أعظم عند الله من المحرم. Allah'tan aldığında ıyık Ramazan aydan giyinile sıy hurmatqa bölüngen Muharram ayday ayda eş çaqtan tappaysın деп atады. Allah'tan aldığında soğup жағынан mol soğuptor berile turgan, günöler keçirile turgan, ıyık Ramazan aydan giyin kele dal oşonday sıyga bölüne turgan Muharram ayınday ay tappaysın eş çaqtan деп atады. Allah Taala urmatqa bölüngen, sıyga bölüngen bir ay menen jaşoobuzdu, mına jılыбызды başladı. Sıyga bölüngen ay menen jaşoobuzdu бүтüredi. Jaşoobuz degen bul jılыбызды бүтüredi. Oğup turun. Muharram ayı Kur'an'da gelgen. Allah öz aytып жатат. Жаңырған жаңа ay baştaldı mineke. 12-ci ay Zulhijja жыл бүтүп атат. Жылдын аягында дагы Zulhijja hac болот. Oroza tutабыз. Oroza менен жаңа айды баштап, oroza менен жаңа жылды биз бүтүрөбүз. Мына baştalışı dağı, ayağı dağı ibadat menen baştalıp ayağı dağı ibadat menen bütöt. Fa'an Abi Hurayra radıyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem afdalus siyam ba'da Ramazan şehrullahil muharram ve afdalus sala ba'dal farida salatul leyl sadaka Rasulullah. Abu Hurayra Peygamberimizden rivayet kılatat. Peygamberimiz aytты. Ramazandan keyinki en sıyga arzıgan soğuptu ay Allah'tan ayı deb eseptelgen Muharram ayı. Allah'tan ayı deb eseptelgen Muharram ayı. Anıktan bugünkü bizim sabahımızın teması Allah'tan ayı Muharram. Ve afdalus sala ba'dal farida salatul leyl. Bir günde turguzula turgan 5 vakit namazdan giyinkele en soğuptu, Allah'a en jagımdуу namaz al hiç kimge körsetpey tünü turup okulgan tahajjud түнкү namazı. Orozalardan içinen Allah'a en jagımdуу bende üçün soğup kazınasın toltura turgan en mıhtı ay Ramazandan giyinkele Muharram ay. Qala Abu Uthman النهدي عن السلف سلف صالح der sahabalar tabi'indir rivayet kılar. Kanu yu'azzimun 13 sahabalar tabi'indir 3 onduktu öte kadırla barktaşçu 3 onduktu. Birincisi el-ashrul akhir min Ramazan, birincisi ıyık Ramazan ayının akırkı 10 günün tünü menen kadırlap sıylap barıktap ibadatmen ötkörüşçü. Birinci onduk uşul. İkincisi vel aşral evvel min Zilhicce. İkinci onduk Zulhicce ayının algaçkı 10 günü. Buna biz bütürdük alaydı. Biz bütürdük. Kurban ayt ayı. Oşol kurban ayt
киргенде биз 10 күн орозо тутуп ибадат кылышыбыз керек. 9 күн орозо тутабыз, 10 күндөн 9 күн орозо тутабыз, 10 күн ибадат кылабыз. Ал эми 3-чү ондук вал ашр ал-аввал мин ал-мухаррам. Мына биз жашап жаткан Мухаррам айынын алгачкы 10 күнү адамзат үчүн болуп көрбөгөндөй соопко байыта турган эң мыкты 10 күндүк. Буюрса биз башка иш-чаралар менен алек болуп орозо тута албаганыбыз менен базар күнү анан дүйшөмбү күнү 2 күн удасы менен орозо тутабыз иншалла. Жакшылап ниет кылыңыздар. ومن عظيم فضل الله أن جعل آخر شهر في العام شهر عبادة وطاعة. Allah Taala'nın bizge bergen жақшылығы, bizge жадырған мерими, айдын аяғындағы, жылдың аяғындағы ең мықты ибадат айы менен бүтүрүп, айдын башындағы ең мықты ибадат айы менен баштап атат. Мына Мухаррам айы ибадат айы, өткөнкү жылды 1443 хижри жылдын акыркы айы Зулхижжа хаж айы эле бүттү. Эми 1444 жылдын хижри жылдын 1-чи айы Мухаррам баштадык орозо менен. Буюрса 2 күн тутабыз, буюрса Зулхижжага барганда дагы орозо тутуп түгөтөбүз. Ибн Раджаб айтат: "Мен сама мин Зулхижжа ва сама мин ал-Мухаррам фақад хатама саната бит-та'a ва фтатаха бит-та'a." Ким Мухаррам айында 2 күн эле орозо тутуп, мейли 2 күн, аз 2 күн, болбосо 10 күн орозо тутушубуз керек эле. Жылдын аягындагы Зулхижжа хаж айында дагы 9 күн орозо тутуп ибадат кылса, демек ал жыл бою орозо туткан соон ала алат деп атат. Аллаху акбар. Ортодо дагы Рамазанды тутабыз иншалла. Дагы башка айларда тутабыз. Дүйшөмбү, бейшемби күндөр тутуп атабыз. Аллах берди. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشهر شهر الله المحرم. Allah Taala dal ушул Мухаррам айын Аллахтын айы Мухаррам ай деп эсептеди. Аллахтын айы деп изафа кылды, кошту. Мисалы, эмнеге ушуну пайгамбарыбыз Аллахтын айы деди? Эмнеге башка айларда Аллахтын айы деген жок? Тек гана бул инсан жаңыдан баштап жаткан жылынын 1-чи айына катуураак даярдансын, көзүн ачсын, түшүнсүн, жаңы айын ибадат менен баштасын. Анткени бул ай ал үчүн сыноо айы. Бизде эл арасында бир жакшы сөз бар го, жылың кандай башталса, ошондой аяктайт деген. Жыл ай чыр менен башталса, аягы дагы чыр менен бүтөт. Жыл айдын башы ибадат менен башталса, ортосу дагы ибадат менен уланып, аягы дагы ибадат менен түгөнөт деген түшүнүк. Жакшылап, шымаланып, түрүнүп, белди бууп, иншалла ордо тутабыз, туурабы? Тутабызбы? Аллахтын айы деп айтуудан максат эң фазилеттүү ай дегенди түшүнүп атат. Мисалы, мечитти биз эмне дейбиз? Мечитти Аллахтын үйү дейбиз. Аллах жашай турган үй эмес, Аллахтын үйү десе, бул мечиттер ушунчалык сыйга бөлөнөт деп аткан түшүнүк. Аллахтын үйү дештен максат Аллах бендесине фарз кылып милдеттендирип берген 5 убакыт намазды жамаат менен тургузушу зарыл деген түшүнүк. Кур'анда нақатуллах деп келет, Аллахтын төсү деп келет. Аллахтын төсү деп келди. Юнус пайгамбарга. Эмнеге ошол жерде Аллах нақатуллах, Аллахтын төсү деди? Бул дегени ошо Юнус пайгамбар өзүнүн коомуна силерге Аллах бул төө аркылуу бир сыноо жиберип атат, андыктан этият болгула. Бул төөдө силерге Аллах тараптан жөнөтүлгөн сыноо бар. Тийбегиле бул төөгө дедиле. Бирок ал пайгамбардын айтканын кылбай союп жиберишти эле. Аллах Таала аларды жер менен жексен кылып жок кылды.
Ушул жерде койгула, бул Аллахтын төөсү дегенни. Ушул төө силердин араңарда сый урматка бөлөнүп жүрө берсин. Кадыресе эле төө, бирок Аллахтын төөсү дегенден максат ага тийбегиле деген түшүнүктү берген. Дал ушундай Аллахтын айы деген ар кимиңер көзүңөрдү ачып, жеңиңерди түрүнүп, белиңерди бекем байлап шымаланып, өтө бир чоң капиталга чуркап жаткандай 2 күндүк орозого шымаланып койгула деген түшүнүк. Бул ай орозо тутуу менен башталганын бир себеби Аллахка шүгүр кылуу үчүн. Бир доордо Фираун алейхиллана, ага Аллахтын каргышы тийсин, фараон өттү, жашады. Кабарлардан угуп төрөлгөн жаш эркек ымыркай чоңоюп эр жетилип отуруп, акыры мени өлтүрөт экен деп, жаңы төрөлгөн ымыркайлардын уул болсо баарын сойдура берди. Аялдарды өлтүрө берди. Аллах ушундай кадыр зат. Муса пайгамбар төрөлгөндө эжеси көтөрүп, акырын бешикке салып чыгып, анан бекитип жүрүп, бир арыкка агызып жиберди. Ал салынган ошол бешиги менен кайра келип, Фираундун көлмөсүнө келип токтоду. Сырттан аккан дарыя суу ошонун көлмөсүнө куюп турчу. Ой, бул эркек бала экен да дегенде карабастан, Асия энебиз багып алалы да жакшыраак мамиле кылбайлыбы деп бапестеп чоңойтты. Анан аягында ушул наристе ыйлап атканына караганда курсак ачып атат. Мен буга сүт берүүчү бир аялды таап берейинби деп кайрадан өзүнүн апасын таап эмиздирди. Алла Таала кандай чебер. Өзүнүн апасын эмиздирип чоңойтуруп атат кайра. Ошентип анан макул чоңойтсок чоңойтолу деди. Фираундун сарайында чоңойду. Аллах тандап эр жетилгенден кийин Муса пайгамбарды пайгамбар кылып элине жөнөткөндө, ал түз эле Фираунга келип, Аллахтын бир жана бар экенин даңазалап даават кылды. Ал тоң моюндук кылып текеберлиги менен баягындай жооп берди. Канчалык далилдерди келтирбесин, Фираун жөнүндө Аллах Таала астагфирулла. Факаззаба ва аса. Муса канчалык далилдерди келтирген сайын, факаззаба, Фираун сен жалганчысың деп аны жалганчыга чыгарып, ва аса тоң моюндук кыла берди. Сумма адбара яс'a. Койчай деп кол шилтеп бурулуп, айтпачысы сөзүңдү деп сөмөйлөрүн кулагына салып басып кетти. Фахашара фанада. Колундагы тарбияланган сыйкырчылардын баарын жыйнап чакырды аларга. Факала ана раббукумул а'ла. Садакаллахул азим. Көзүңөрдү ачкыла. Муну Муса Кудай бар деп атат. Бул аңко келесо. Ишенип кетпегиле дагы. Силердин Кудайыңар менмин деп жар салды. Андай аңколор бар да бизде чыгып атпайбы? Ошонун бири да. Муса пайгамбар канчалык далилдерди келтирип айтса деле, ой Муса, сенин айткандарыңдын баары сыйкыр. Сенин сөзүң сыйкыр. Сен сыйкырчысың. Менин сыйкырчыларымдан айырман жок, бирдей элесиң. Деп аны сыйкырчы кылып таанытты. Акыр аягында Муса пайгамбар мейле керемет эмне экени менен сыйкыр эмне экенин айырмалап берейин, сыйкырчыларыңды анда жыйна, мен да келейин. Ар кимибиз өзүбүздүн колубуздан келген нерсени жасайла. Кана кимибиз жеңишке жетет экенбиз деди. Фираун сыйкырчыларын бүт баарын жыйнады. Bismillah. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. Belgilengen uçurga, belgilengen orunga sıyqırçılardan bari jıynaldı. وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ. Қаладағы, өлкөдөгү элдин баарына жар салынды.
Сыйкырчылардын жана Мусанын сыйкырынын күчүн көргүңөр келеби? Кана келип көрбөйсүңөр бир тамашалап деди. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. Алар кимдер? Чакырылган адамдардын баары. Эгерде сыйкырчылар үстөмдүк кылып Мусанын желин чыгарып, анын кереметин жокко чыгара турган болсо, анда биз өмүр бою Фирауну Кудай дейбиз. Сыйкырчылар да айтты, бизди жеңс. Биз жеңсек, болду бүттү. Биз Фираунду мурдагыдай Кудай деп өтөбүз дешти. Сыйкырларын үстөгө босток биринин артынан экинчиси укмуштай сыйкырларды жасап жатты. Аягында Аллах Таала Муса пайгамбарга ташта колуңдагыны деди. Таянып турган таягын таштады. Ал чоң аждар жыланга айланып, сыйкырчылардын адамдардын көзүн боёп, жыланга окшоткан нерселердин баарын алып жутуп койду. Баары шылкыйды. Astagfirullah. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ. Ушул жерде сыйкырчылардын баары жеңилүү ызасын тартып, кетенчиктешип, баары кол көтөрүшүп, кордолгон абалда, уят болгон абалда, шермендеси чыккан абалда бүт баары колун көтөрүштү. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. Сыйкырчылардын баары бири калбай, токтоосуз эки колу менен жер таянып, башы менен жер сүзүп, Аллаху акбар деп саждага жыгылышты. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Ey Rabbimiz, alamların Rabbisi olgan, sağa iman keltirdik. Musa menen Harundun Rabbisine biz iman keltirdik dep daru imanга keliverişti. Oşunda Firavun aleyhi la'na, menin ruhsatımsız Musa'nın Rabbisine siler iman keltirdiňer mi? Menden birөө surabay beleňer. A men go Kudayıňar dep aytty. Men silerdi kurma daragına asıp turup, oň goluňar sol ayağıňardan, birөөňördi sol goluňar oň ayağıňardan uşentip men almaştırıp asıp azaptaýym dedi. Azaptın eň katuusy şul ele. Alaların gerip, 4 kazıkты gere kagıp, oşul jerge baylap, asты üstünden жылан çayan kabagan itlerdi türüylep berip, jönöp jidirчү. Ушуга карабастан мына iman keltirdi. Men bul okuyan emnege aytıp atam. Firavundun düşmanlığı dağı güçödü. Musa peygamber özünün peygamberlik vazifasını atkara verdi. Firavundun zökürü dağı güçöp, anan Allah Taala Musa peygamberge "Qowmung menen emi çıgıp ket kaladan" dedi. Musa peygamber qowmu menen çıgıp Nilge barganda, arkasından Firavun özünün armiyası menen keldi. Oşol uçurda Musa peygamberdin janındagılar biz kırgınga uçuray turgan bolduk dedi. Biz kırgınga uçuray turgan bolduk. Arkabızdan Firavun gelip kaldı. Büt çıtımızdı çıkarıp ötüp ketet hazır dedi. Oşonda Musa peygamber sallallahu "Qala kalla inna ma'iya rabbi seyehdin." Yok, Rabbim menen maga bagıt beret. Meni hazır uşul jamanishtan kutkarat dedi. Allah Taala ayt emi jarıl jana açıl dep Nilge buyruk berever dedi. Oşol jerde anan Musa peygamber tayagı menen Nildi bir çap turup jarıl jana açıl dedile. Ağıp jatkan Nil daryası ağıp jatkanın toktotup arkaga burala başladı. Ağı ötkönü özünçe burala başladı. Oşol jerden salış kerek bolgonda al açık orunga daro Allah Taala batkak ılaydı kurutup çanın çıkarıp kurup atıp koydu. Ötküle dedi. Oşonda kebirkiler ey Musa jol tardık kılıp atады, batpay atabız degende ekinçisini çapkanda ekinçi yerden dagı jol açılıp al jaka ekinci top, bul jaka birinci top salganda Musa peygamberga biröler kelip
Мен муну жолда бара жатсам, тиги жолда тууганым ошол жолго салды. Ортодо суу пардасы бар эле. Көрбөй атам, чындап өтпөдүбү деди эле Муса пайгамбар. Сууну таягы менен бирден тешигин ортодон кадимкидей дерезе ачылды. Кадимкидей бири-бирин көрүп өтүп атты. Качан гана алар арка өзгөтүп бүткөндөн кийин ушул жол бизге да арналат да деп Фираун жана армиясы менен салып ирип ортосуна барганда анан жабылды. Жыйынтыгында Аллах Таала каргыш дегир Фираунду армиясы менен ошол быт-жытын чыгарып Нилдин астында жок кылды. Азыркы илим, азыркы билим, изилдеп жаткан жаңы техника азыр Фираундун денесин изилдешип таң калышты. Фираундун сөөктөрү жер бетинде өлгөн эмес, бул өтө катуу кысым менен өлгөндүгүн далилдеп атат деп, суунун астында өлгөндүгүн азыр далилдеп чыгышты. Анткени анын сөөктөрү быт-жыты чыгып кеткен эле. لقد حصل هذا الحدث العظيم في اليوم العاشر من شهر الله المحرم. Dal ушул Нилди жарып өткөн күн Мухаррамдын 10-чу күн эле. Мухаррамдын 10-чу күн эле. Дал ушул күнү Муса пайгамбар Аллах Таалага Фираундан куткаргандыгы үчүн шүгүр кылып орозо тутту. Муса пайгамбар орозо тутту. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам Маккадан Мадинага хижрат кылып келгенде, Мадиналыктар өзгөчө шан шөкөт менен кийимдерин жаңыртып, бир майрамдык маанай тартуулашып орозо тутушчу. Пайгамбар бул күнүңөр эмне деп сурашты эле. Алар бул Ашура, Мухаррамдын 10-чу күн. Муса пайгамбарды Аллах Таала Фираундун запкысынан кутулткан, ал шүгүр кылып орозо тутту. Биз дагы шүгүр кылып орозо тутуп атабыз дешти. Фақала лахум Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам. Аларга пайгамбарыбыз силерге караганда биз орозо тутушубуз зарылыраак деди да пайгамбар орозо тутуп улантты. Анан бүтүндөй сахабаларына кыяматка чейинки үммөтүнө Мухаррамдын 10-чу күнү орозо тутууну бизге сунна кылды. Сурат болушу мүмкүн. Буга чейин Мухаммад пайгамбар Ашура күнү Мухаррамдын 10-чу күндө орозо тутууну билбейт беле дешиңиз мүмкүн. Сабак угуп бүткөндөн кийин билет болчу. Тек гана тастыктоо үчүн эмнеге тутуп атасыңар бул күнү деп сурады. Пайгамбар ал күнү орозо тутулушун билчү. Бирок кандайдыр бир себептер менен бизге жеңил болуш максатта алардан сурап туруп анан айтып атат. Эгерде жөндөн жыл орозо туткула десе көпчүлүк адамга түшкүчүратып коймок. Көрдүңөрбү? Менден мурдагы Муса пайгамбарды Аллах Таала Зөкүр Фираундун жамандыгынан куткарса ал шүгүр кылып орозо тутту. Ошентип сунна болуп калды. Ал мага да сунна, силерге де сунна деп атат пайгамбарыбыз. حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بالصيام قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. Пайгамбар Ашура күнү Мухаррамдын 10-чу күнүндө орозо тутуп сахабаларына силер орозо туткула деди. Ошондо сахабалар акырын пайгамбардын жанына "Я Расулаллах, бул күндү еврейлер менен православтар сыйлап урматтап орозо тутуп келатпайбы? Окшошуп калбайбызбы?" деди. Ошолордун туткан күнүнө окшоштуруп, дал ошол күнү орозо тутсак, окшошуп калбайбызбы ошолорго деди. Анткени пайгамбарыбыз өзү "Халифул яхуд ва насара", еврейлер менен православтарга жашооңордогу бардык ибадаттын түрлөрүндө башкача өзгөртүү менен жасагыла, аларга окшошуп калбагыла деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам "Фаида кана ал-аам ал-муқбил иншааллах сумна йаума ат-таси'." Пайгамбар айтты: "Бул күн орозо тутуп кое берейли, онун аркасынан 11-inde тутуп койгула" деди. Эгер 10-да тутсаңар 11-inde тутуп койгула. Бирок буйрса кийинки жылга Аллах менин өмүрүмдү жеткирсе 9-унан баштап орозо тутабыз. 9-унан баштап орозо тутабыз деди пайгамбарыбыз. Бирок бенденин сөзүнөн Аллахтын калаасы жогору турат. Аллах пайгамбарды кийинки жылга жеткирбей ахиретке сапар тарттырды. Пайгамбардын ушул сөзү менен
kıyamatga çeyinki ümmetine Muharram'dın 9'u jana 10-cu gününde oroza tutu sunna bolup kaldı. Bul degeni mına bürsü günü bazar gün anan düşenbi günkö dal gelgen. Oroza inşallah. Bul degeni 7-ci anan 8-ci avgustga dal gelgen. Aznabet Quraysh zanba fil cahiliye fa'azzama fi sudurihim faqila suma 10 yukaffir zalik. Subhanallah. Quraysh urusu bir uçurdagı paygambarın uruğu. Paygambardı kууp çıkan uru oşol uçurda bir çoğun bir güne iş kılıp aldı bir uru toğu menen. Jasap algan günösüne ökünüşüp öte çoğun güne iş kılıp koyduk da attin kansek eken emen dep kansek eken kantip keşirim surayız degende alarga sunuştaldı. Muharram ayında 9'unda je 10'unda oroza tutsaňar keçirilet dedi. Allahu akbar. Oroza tutsak günöler keçirilet. Kantip? Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den bir sahaba soradı. Ya Resulallah, ansıyam Aşura. Aşura günündeki orozanın fazileti. Uşul 9-cu, 10-cu gündeki orozanın fazileti. Al kanday? Emne degen sopturga erişem men? Dediler Peygamber. Ahtesibi alallah en yukaffira as-senata allati qablah. Özünün aldınqı bir yıldık günöölördün barına kafarat dedi. Allahu akbar. Özünün aldınqı bir yıldık günöölörünün barına kafarat. Bolgonu bir gündük orası. Aşura. 2 gündük orası tutup atasız inşallah. 9'unda 10'unda. Salafu salihin sahabalar tabi'inler bul gündü uşuncalık sıylap orada tutuşçu. Jada kalsa saparga çıkkanda orada tutuşçu. Saparga çıkkanda da orada tutuşçu. Aların arasından Abdullah ibn Abbas, Abu İshaq ve Zahri bular orada tutuşu. Tatal saparga çıkkanda da Aşura şol Muharram ayında çıkıp kalsa orada tutuşçu. Zahri aydı. Ramazanda saparga çıksam ozumda açat elem. Ankine Allah Kur'an'da Ramazanda saparga çıksaňar tatal sapar bolsa, ozuma da çıkılaдағы al gündörde başka aylarda tolukta beriledi degen Allah'ın özünün ruhsatı var. Biroq mına Muharram ayının orozası jönünde Allah Taala Kur'anda aytpagandygy üçin bir günbü, 2 günbü sapar bolmoktan başka bolsa da men tutuşum gerek. Ankene munu jogota turgan bolsam, orduna kazaga tuta turgan gün tappaýym degen. Oşondan 2 gündük orozonu jalkolanbay tutup koýuşubuz gerek. Sözümün ayağında Rabi' bint Muavvaz sahabiye ayal Arsala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gadata Aşura ila Qural Ansar. Ansarlar jaşagan aymaka Peygamber ertemenen bir elçini jönötüptür. Aşura gün bugün orada tutuşuňar kerek. Tezinen ozuna da japkıla niyet kılgıla dep jönötüptür. Biz barыбыз orada tuttuk. Barыбыз orada tuttuk. Jada kalsa üydögü kiçinekey 3-4 yaşar baldarыбыз orada tutturduk. Alar çay içmey kalganına baylanıştı. Çak düşkö jetkende pursagım açtı dep biri ыйлады. Suusuna dep ekинчisi ыйлaganda biz alarda arganda oyuncuklar menen alaksytyp oturup iftarga jetkirdik. Ankene bul gün ötüp kete turgan bolsa, kийинки ayga жетеби жетпейбиz dep naristelерибиz menен birge oroza tutkanбыз дейт. Andaktan Muharram ayыңızдар dagы bir жолу куттуу, берекелүү болсун. Bir yıllık günölerge kafarat bolgon orozаны tutuuga Allah Taala barыбызга шык, anan күч, anan baан parasat bersin. Amin. Allahumma inneke afun kerimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahimu bi rahmetike ya erhamer rahim. Allahu akbar. Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah. Sol jagımda jelim idişlerde kuruttun türlörü, şerbettин türlörü tizilip turat. Başka susunduktardı jarayalabайт bolчумун. Men tek kana uşul susunduktardı jarayalaganımdын birden bir sebebi, siz egerde bul susunduktu satıp alıp içseniz, anda söz türdü siz satıp algan akçadan bir somu jetim, jesir, muhtajdardı kepildiği aluğa jumşaladı. Anıktan siz satıp alıp susunduğunuzu kandırganda biliveriңiz, qaysı bir jetimge menin akçamdan bir somu getdi dep. Mıқты susunduktar. Başka densoolukka zıyandуу susunduktardan көрө dastorkonumuzda daim ушундай susunduktar turgan жакшы эмеспи? Андан кийинкиси биздин Minbar Media'dагы сабактарыбызды өзүндөй кылып чагылдырып тасмага түшүрүп
өзүндөй кылып силерге жеткирип жаткан операторлорубуздун эмгегин баалап, ушул Ала-Тоо Амир компаниясы аларды Маяна жактан каржыламай болду.